Okay. Voi na chuan solution suspension le colloids te kha ma sa kha definition kan zir to voi na chuan details deuh lekin an lo da kan zir do ni solution kha engemaw chen kan zir to a voi na chuan khaya detail kha kan zir do na enge ama solution a khanin thil dang zir ngai enge tilom kha kan zir tel don bokani amilem ko ron da hi lo enta wala solution suspension le colloids dang lam dan hela hian dinglam hian ma zok te particle size a hian solution hi cha true solution te khe thina he te hi size a ta colloids ka chu alo lian deuh hlek ta particle size ka suspension cha lian le zual ta ni heta hian ti hian a soi ta 10⁻⁷ cm ai te or 10⁻⁹ meter nanometer kan ti ai te ho khan ni ta ni 10⁻⁷ hi 10⁻⁷ cm kha 10⁻⁹ meter ne nang renga chu 1 nanometer tho kha ni chuan colloids kha chu 1 nanometer le 1000 nanometer in car 100 nanometer in car kha lo ta lo lian dewa suspension chu ai lian threm kha to ta ni alima atak tak le mi entela tuile chi cho polang chi thika solution ta ni chi kha mu thei do lo re ya microscope na mu thei lo colloids so le pa colloids bong te le tui hi cho pol te la bong te hi ani ho hi colloids ta ni a particles ka mu thei che lo mi chuan ama ro chu a lang tlang eng hi lang tlang thei to lo ne kal tlang thei to lo chu la suspension ai chuan eng kal tlang thei lo wa tin a particle size ai a mu thei to ni le noi le tui the cho pol ta la bu fai le tui te cho pol bu fai ni che lo sorry mai da le tui te cho pol ta la mo khang te kha suspension ai ta kha a basic definition chu ni a size atang khan hi ba ha tu te kan pe to chu kha now solution properties ka kan zir to tho na chuan solution chi sang a part strength khat a parameter strength khat kan soi le lo ko ama sabira saturated le unsaturated solution hi a definition ka a saturated solution is a solution that contains the maximum amount of solid that can be dissolved under the conditions at which the solution exists tatitani saturated ti hi hetong kam hi full ti na ni khat vek to ti na ni chu wang saturated solution kan ti chuan antina tuile chi hi lo cho pol tai la tuya chi kan zuk dissolve kan zuk chi asop khan abo vek khada langta ma se du za ka chi kha lo da thei mi lo ni da char na ki na cha kha hun kha e don a kha hun ka saturated ta a kha to nu ko tui chi kha zuk da bel le ta la ma ga so yang chi suspension chi kha le to balu le tui cho polong chi kha le to ni chi kha a dissolve to lo mo atla khom le to a solution saturated solution of salt hian salt big example lo ta la it is 36 vele than 36 gram per 100 ml chumi je chu 2 ml za hian chi hi gram som thum le paruk hi a chia zop thei ti na ni som thum thleng atina 30 gram ka 100 ml ka chia ta kala ka ain chia zop ta ma se ka unsaturated alani ala khat lo ni 40 gram hian chia chung te la ka chu don 36 thleng a leng ka ta 40 gram ka chia chuan saturated solution kha ron siam ta chuan 40 ni chuan 36 kha ni sia 40 ka bel chuan 4 kha bang ta ni ka 4 gram ka amonga hian thila tla khom do ni tuile balu chopol kan tiang khan kha saturated solution om je chu ni saturated a chuan a khat vek to a solute kha a dissolve thei to chuang lo kha tiang chi kha saturated solution kan tia unsaturated kan ti kha chuan a chiang ngal mai la khat lo ti na kha ni ve mai ta helai the unsaturated ania mo 30 gram chaw om lai khan 4 gram dang kha la dalu le thema kha unsaturated solution om je chu ni saturated ti kha mizo tong khan ria ula khat to full to ti na ani
unsaturated kha chu la full lo la khat lo la dissolve le zel thei ni hei hi nakina in assignment ka pedon chewa in lo test ve ang mani khan in lo ti ruwa tia kalau ti toy khain ti takna train khat khala ti lo in ama ati to ho po na mani thala kha lang tel lo ta chu wang in lo ti thaliang tui volume antinan 100 ml 1 liter ve la khan chi kha engza cheng in dissolve thei ti kha saturated solution siam dan chu ni ta ni now solubility solubility kan soi fia ma in LIN lock tiang tuya chi kan zuk dissolve khan chi kha abo fek emo kan tema se abo lova hi om dan dik tak chu ni helai mi hi chi ta hi particles of salt ya ring hi mo chuan a sen duk deuh khi particles of water kha ta water molecule hydrogen oxygen chopol zel ni hang hi chuan at got this in trade to say particles water particles in current empty space a var light yang hi empty space zel khan om treu ni chuan chi kan dissolve kan ti khan chi kha kan juk cho wak khan heng particles lian pui hlom khom om kha ein trender ein felder veta ti hian water particles in kara khan azuk la zepta azuk he hi ni a dissolve kan ti lai ta ka chu azuk in chi azuk kan ti lai kha chuan he ta phe chuan elai lian pui kha bo vek to ni chu lai tak chu nia alo kha theina chan kha saturated solution lo siam theina chan kha he te lai a particle zong kha particles in car zong kha te hi particles of water in car zong kha particles of salt khan in azuk occupy azuk lua kha to chuan he ya khat to kan tia a saturated to kan tia ni chi dang kha azuk dissolve thei to lo thin ta ni milim da kan zia long lai milim hi fi lo deu takin kan soi to khan tian b kara hian tui da tai la tui om zia chu particles of water kha ti hian om ta ni hydrogen le oxygen chopur kha water molecule kha ti hian lo om ta so an ka he molecule in kara hian space om zel hi kha space tak kha chi kha ni na ron lua ta ni ti hian let's use a different color ti hian chi kha na ron lua khata a water ai kha lian zo ma particles sa khamo so a kha vek to chuan kan soi to khan kha saturated kan ti lai chu in ta ni so solubility hi engti nang ni veta solubility chu thil dang ani lowa solute omzat kha saturated solution a solute omzat a khan ni the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 gram or number specific color so 100 gram of solvent at a specific temperature is known as the solubility of the solute in the solvent and tina ni chi na kan soi tak sodium chloride kha chi kha mo common salt kan dikha sa soi lok tai la the solubility of common salt is 36 gram per 100 ml in water saturated solution ha kata solute tam zong soi na kha ni me ni entina 100 ml of water a khan chi kha 36 gram thleng a dissolve thei ta chu wangin a solubility chu 36 gram per ml kha kan ti me ta ni saturated solution akhata kan dissolve tir khan khata a solute juk dissolve zat soi na ka a solubility kan ti chu ta ni ein chia zop theina property ein chia zop theina power ani vera chu common language chen mo tui ml za khan chi kheng za ni the chini the chu hiam lu tuk ta ti me la common salt la ka chuan 36 kha ting lo re ni 36 I claim the and then I don't remember the exact figure but it's around 5 to 10 5-10 gram per 100 ml chau kha solubility in ta chu yom je 200 ml khan 5 to 10 gram in kar chau kha a dissolve thei da ni chi kha chini kha chi kha chu 36 thleng kha allow dissolve thei ta kha a solubility kan ti chu ni dissolve kan define thaliang the amount of solute in a saturated solution
is called solubility. Okay, in copy don ya. So in sharing to solubility hi temperature ne hian lei chin ta temperature le pressure ne hian eta hian thar se hi 20 degrees Celsius at tia soi kheranga ni temperature hian dang lam thea at 20 degrees Celsius temperature kha adang lam chuan hei a hian a tlem dei do ni 20 aya san chuan emo 20 aya hian chuan 20 degrees Celsius kha optimum temperature nia khata kha 36 gram che dissolve thei ta ni solubility kha temperature te pressure te kha ati dang lam thea mar chu class 9 na chuan hei to mai ka soi wa kha ngai ri do nakina 11 12 a detail le zual in zera next concentration a mathematics sakal lu man helai picture hilo en milim en le tawla concentration chu atak zong soina ni adal zong atak zong soina ti teng tian roughly scientific value chon tian soi thina dilute kan dia concentrated kan dia dilute chu Mizo to adal ti na nia concentrated chu atak arong ar hian tawla ta potassium permanganate le tuyen chopol ta he dal tu ta tu tam lu tu ta rong boy he nge pink kan ting lam pang khai ta he lo sen tak ta dewa tak zel a kon se atak chin tak ta cho adum de khui to ni sen da na po khamo sen uk dum to ni kha ka chu a scientific talk lo wa kan soi to khan science chan the dan tur chuan kan thil zer lai number kha om kha ngai thing an di to kha voin chu khwa lum lu tuk ti kha a scientific talk lo voin chu kholum zong he 35 degrees Celsius ani ti khana scientific te em ni cha chu number khan alum zong ai soi thei da tlat ta tin thil dang le voin chu ro su na sal tu ka ti kha scientific talk lo wa scientific dan chu voin ro su chu ti ni 20 centimeter ani 10 centimeter iti thlap khan a scientific te em ta ni chu number rod om khan science ka science dikta khalo tling thina ni chu wa heta point adal ti te atak ti ringot lo hian adal zong atak zong kha kan chut kha kan zer do ni chu ati scientific tu ati chemistry tak tu kha ni ta ni chuan class 9 chuan pahin chokol zero na formula mass percentage le mass by volume percentage a chuda kan zera mass percentage a chuan mass percentage of solute ani ta chu mass of solute by mass of solution into 100 class 8 vela kan zero to mathematics ma percentage chuda sa tle mai khani a mass of solute kha a mass of solution divided into 100 chuan you try to chu mass of solution ki mass of solute le mass of solvent kami bel khom khan ta ni antinal example a lo chok chin taila solubility of ahma se dongan chi kha common salt kha injaga tika 36 gram per 100 ml ka ditani tu hi chu van ne thla takin 100 ml ka 100 gram ani ve ngal by 100 gram now a mass percentage kan chu chuang mass percent chu main volume of solution chu phot angai volume of solution chu I'm sorry, not volume, mass of solution chu mass of solute le mass of solvent mass of solute chu 36 kha ta chi kha 36 ania solvent tu kheng zani 100 tro 100 ani ta ni chu 136 along ni ta chuan a mass percentage kan chu don chuan mass percentage chu hian lo chok don ta ni mass of solute kha 100 36 kha ta ni chi khamo 36 ania divided by mass of solution chu 136 into 100 what's it draw chu sang how much is this let me use my calculator nani kha chu calculator kha in man ve khala thiang lo kan soi photo kha
a cho in cho tak tak zel kha nga ya however tuna join man mo kha ngai sia ti hian kan chok menga calculator mangin so I got around 26.47%. Oh, kha a concentration of sodium chloride to concentration of common salt to 26.47% inani. Now, mass by volume percentage kan so lenga kha poka thil khana ni lawa denominator a khanin a mass of solution kan te khan volume of solution ka lo man vele thung turani so volume of solution jo volume of solid plus volume of solvent an ni vele me 200 example pakhat vel kan chok chinanga in textbook mi all there. A solution is prepared by dissolving. A solution is prepared by dissolving. A solution is prepared by dissolving 10 gram of common salt in 90 gram of water. Calculate the mass percentage. Calculate mass percentage at here. 10 gram of common salt has solute so ina tani. Chuan hay 90 gram of water has solvent so ina ni thungta. Chuan mass of solution, mass of solute chu 10 ni may. 10 gram. Oh, mass of solvent ka 90 gram ni vele me ya. So thiam dro. Chu thiam don dikha chuan mass of solution chu khimite pane hi bel tu 10 plus 90 equals 100 gram. So mass percentage chu ka direct to mass of solute ai khan 10 ka danga mass of solution ai 100 into 100 I got 10%. Okay. Til har om lo dikha kan du to le concentration chu. Now next one called suspension. Suspension chu ka soi dong khan he de element en le deang tui le kha chop wala kha suspension ni me amongat la khom zel ni particles kha. A suspension is defined as a heterogeneous mixture. Achan chu he en la a composition kha uniform to re lo heterogeneous la chan khamo alemi en la tui le kha arang ta nen chopol tak tak thelo ni in which the solid particles are spread throughout the liquid without dissolving. Ain chia job low frame amongat la khom ta chuan properties po heterogeneous mixture so jo to the particles of suspension can be seen the mitina muthe to tat mo lekha the particles of suspension do not pass through filter paper. Filtration mangin filter mangin hengi chu an thliar khan le theni he tuile leinoi chopol hi filter a kaltir la filter paper a leinoi hi kal tlang ve don lo filter khan lo alo block don ani tui chau kha kal tlang a phel dar theni amma ka solution la to theimi lo tuile chi chopol kha filter a kaltir ve ngot la chi kha kal tlang ve ga ron chu khala al reng thoni hetai chon le hi kal tlang don lo ni chuan suspension is unstable. Kan se do khan amongat la khoma chuanin khoi chele deu tai la hi ron chenga chungla man ron chho vele don ni chuan atop ber hi atop hemi slide top ai kan la soi fie dona. A suspension scattered a beam of light passing through it because of its large particle size. A particle size lo len to wangin hi zan thima mo light in chunta la light kal kong kha heta hen ron lang don ani Tyndall Effect kan tia atopa chapter top hemi topa hen hemi video topa hen kan soyang to lama hian chuan hi soitong khat in home assignment practical experiment in bele turin bokani. Now you take down this thing as your note and you need to memorize them. Atobera colloids chu heterogeneous mixture ni ve thawa in which the size of the dispersed particle is in between solution and suspension. Dispersed particle the tongkamarot mangtani. If you do solute te solvent the chu solution a chokan mangani ka tongkamakha.
oh hei chu solution ata na hman ani chuan disperse ti hi disperse phase ti le dispersion medium ti om do na colloid strong kamani ve thung ani disperse phase kan di chu solute ang deuh kha ania dispersion medium chu solvent ang kha ta apani chopol kha colloid che thung ta nia thil dang ani lawa solute chu atlem jok solvent chu tam jok ta po disperse phase atlem jok dispersion medium hi tam jok bong tele tuin chopola hian tui kha tam jok kha dispersion medium ita bong te tak a protein vela kha fats vela hom kha disperse phase ni thung ta ni the components are dispersion phase and dispersion medium dispersion medium atam zo kha more te meng more quantity atam zo kha bahado samnan memorize all samnan hi atlem zo kha less quantity aside sa kha kan se don colloid chu suspension anga lian ni lo solution ayat lian boxy solution le suspension in car particles so khane tani now the property is heterogeneous ani Join the size of particles are too small to be individual mitchuna mutheilawa Joan hilai takhi heron soile tani to scatter a beam of light passing through it and make its path visible light in chuntai la thima mo zan thima and light in chuntai la light angle kong khata na ron lang theilo ni colloids example dang thale la chu sabon le sabon tui siam hi ni se tui hi tui a hian sabon jok noi wak wak ta la a ron ti phuan ta a phuan ani loin a tui chhunga jok khamo khalai solution omdana kha colloids ani colloidal solution Joan nglo nena suspension nena danglam na deuh hlek chu a stable thungani amawat la khom tiang chi kha om velo tuile balu chopol chu suspension ne kha chu stable lawa amawat la khom thin le noi kha tai chu la khom ve lem lo ni chuan filtration manga phil dar then ni lo ni poi thliar ran then ni lo but a special technique of separation centrifugation manga phel then ni thungani e hi thliar ran then ni thungani e hin nakina next video kan nazerang e mixture ho phel dan trim separate dan hi kan nazer don ni tuile chin chopol khan ti tui ho kan lak chole theyang chi khen ti kan lak chole theyang bong hu tele tuilun chopol ta bong te khen ti kan lak chole theyang mo khatiang te de kan nazer le don ni next video kha ka chu kan zeranga le tuna Tyndall effect kan soi fiato The Tyndall effect is the phenomenon in which the particles in a colloid scatter the beam of light that are directed at them. This effect is exhibited by all colloidal solution and some very fine suspension. Suspension apo omveze uzawa a particle size at the chuan tinani. Solution a chuan ommi ano thungani le ama saberin himi kan soi tak main experiment chu ollo tuin thiam hal dona scattering ti omji hi enge soi fi apotang scattering ti hi tuna chu kan zir detail vak do lo light kan la zir tat lo wang class tena science physics sa kan la zir do na mizo do scattering jo try dar ti na ne maya in try dar ti na ngan yang chu hemi scattering of light kan ti chuan reflection le refraction tam takar wala thenian scattering lom thina scattering phenomena hi in a real life agat mu 14 example thadeu chu van rong khi ni van hi dum pola pol chata chuna mo jana don na dum vekta rong nei lo ta chuna kana pola chaka scattering of light wang ania takina class tena detail do nge chan ha kan la je don nga te pol ga te khin lo nga te eng lo nga te sen lo mo chuan van sang han lon ta la thla den lon ta la amo space international space station anga te anom ta la chuna pon se ti khuna po wa an chu at dum le vek thung si ni le tang khan lo pol ta khang kha scattering of light wang ania example thadak dang le chu eng kal kong lo lan da na hi ni class ma sa hang ka soi to in chunga hian in chung kharang wa ni ta se amo banga ko eng popalom ta room kha khar phui thim vek ula kha ong atang khan eng kharon lu tang da se eng kal kong khamo ray of light khalang thin ni
okay a ray of light chu tian dei tor slide taloin ta se tian engkal kong khalan thina kha oh he thile hi scattering wanga omani borua ka particles te te khan kha scattering kha anlo scatter ta light kha khan in alo ti eng thin ta ni le tor slide langa solution le colloids danglamna suspension colloid zone a thleni chuan mo ma kan soyang engkal kong kha lo lang the do ni pa hian solution a chon ommi lo solution chon tlang dai enga tinge solution a omlo colloid chom na chan solution a chon a particles kha te lu tu kau an se do kan 1 nanometer ai te ni kha less than 1 nanometer in tal size khamo chu wangin wavelength of light me pokla sensor light tu wavelength of light ai khan an te zo ka wang khan in a scatter phalo ta engkal kong kha lang thelo colloid sa chon particle size ka lo lian ta engaron kal khan khang particle so kan lo try dar ta chon engkal kong kha lo lang thin ray of light kha lo lang thin ni hi thalak tak tak ania ta hian he solution ania solution a chon engkal kong kha lang mi lo ni tan to side na ron chun ta hi colloid chani ve thung ta ni he a film ve to me lo hi ta chon he helai bor hen ta la can you see my pointer helai bor hi entala helai bor ana var de phukom hi var tak bi helai chu colorless ve lek lek ta helam po like kal na zone khat hian lo om ta kha khan entir chu colloids particle khan scattering Tyndall effect khan show tinania solution kha chon an show lo okay hi in homework turani in home assignment tu for the very last example thank ka kan solution le colloid cha khan gas le gas in chopol omje chu gas thoron dissolve ta se a solvent gas a solute gas example chu air ani mo a solvent kha nitrogen te nitrogen kha tam bera chona dang ho zo oxygen te khang ho zo ka solute ani thungta boro mixture solution chu ta ni liquid a gas he soda ro ni ta mizo na soda kan ti kha chu ni lo helai soda ti khang lo ho kha ni drinks ho coca-cola kan di te pepsi kan di te khang ho kha soda drinks enta ta carbon dioxide gas kha liquid kha da zokin dissolve ta chuan gas in solid methane hydrate se chu laser phalo liquid in liquid the chu common lutuk vinegar vinegar ai example thazok chu ka se do kha petrol le convert tu chopol ti te mo zule tu chopol khang de kha ni vinegar hi chu thin chu thelo ong dro bong sati nipna nan man thin kha nia then solid in liquid the chu chiang ta tu le chi chopol mo solid in chopol alloy ro ni ta ni thir le carbon an chopol ta khatiang chi te steel ron chuak ta copper le tin an chopol a bronze ron chuga copper le zinc brass khatiang chi kha chon colloid chom ve thung ta ni te chu ka sei to ka he disperse phase dispersion medium ro ta disperse phase hi solute kan tiang kha a claim jok soina nia dispersion medium hi tam jok soina sol kan di chu solid kha liquid ta jok in disperse ta se khatiang kha eng example paint mo in rong hoi nang chi kha ka rong hoi nang chi paint ka gels ka di de dyes ka de emulsion hi liquid le liquid in chopol soina ni ve thung ta chu bong hu te cream kan tiang chi te chuan he tun la ya kong siam ho nan man lar tak alcadra asphalt bitumen chia job 2 hi emulsion ani foam liquid a gas example a chuan he beer pu phuan te ateng chi kha solid in chopol alloy he ta yan solution han kan soi to takna ma se solution kha chuan se do kha transparent turang do sai ni wang khanin colloid chena sorry fia zo go me heng hi memorize a via by heart hi angai lem no memorize ka ngai lem no amar magap kha ngai lem no mara chu a lar de hoi chu thread ve tha and he smoke ti te bacteria in air fog mist gas boruwa ka khan mo tui kha I dissolve ani
fog triao chum kan tiang chi chum hrim te pawh kha ning chu smoke kha chu mei khu heta hian solid particles hi om thina. Okay, now that's the end of the this particular tutorial. Chuan in homework tur kha ka soi to khan pdf ni ka ron da nga he chu question answer ang chi ka tlema zong chu omanga chu ai main kan war tur zo chu soi dong practical ka patni emo pathu mo ti ngai don. Okay, goodbye.